kami. So, may duga na mag-gym guys. It's almost 5, so nagbutang po sa mats. So, this is the episode 1 of the Road to Square guys, so stay tuned because there will be a lot of episodes gonna happen. Every day, exact Friday guys. Tingali lang ng Friday. Kaya hay po mo, vlog ko Friday. Vlog kay. Oo eh. Tagaan mo na to. Tagaan na to. Hey, cheers! Hey, bronze lang. Go. So guys, sumana mig jogging, start na mig training, kape kayo. Start na mi. Bye bye. So guys, sumana mig jog. So next is warm up na mi. Kaya mag-kings na. Kings? Let's go, let's go. Let's go. So na ang sina guys, so see, you know, it's front door yan. Good. Gears. Bilit tabay ka na ako. Okay, Right ako, kuya. vlog. Ha? 3? Where are the 3? Armor. Full gear? Huh? Full gear? I love the armor. So tayo. So guys, nag-armor na mi. You know, we're having armor set up. Si Jean kay si tanaw na ko, more si problema. Uy, Jean tanaw daw. Hello. Asa man sila? Ako man yan. Ay, ito din na. So guys, nag-armor na mi. Palagi na yan. Nag-armor sa kulikod. Camera. Yeah, mo ni. Mag-kuha na mi guys, sparring session. Yes. Mag-sparring session. Second, first or third lang. Yeah. Yeah, first or third. Pasoy. Slow mo. Turning yan. Hindi na siya kataguma ko sa turning.
Buhay tayo ng pamisa guys kasi sila lang natuduhan. Look, sila lang. Outside. Kaya mayroon ang pumsi karon. Kasi feeling ako makaduha. Okay ra. Okay ra. Naay? Asa Ate Ane, where are you? Shout out ni Ani. Shout out to Ane, where are you? Kapoy kayo guys, nga na ang walay hangin. No? 1 month na lang, wala pa may tarong training kita pulan. No? Ha? Ano ka nakuha? Ako, me? Yeah. Gusto mo sweldo? Wala akong sweldo. Bay, nangita si sweldo na ako, bay. O ko sweldo, bay. Go. 1 month na lang, squaa na. Actually guys, ikaunom na ako din nga squaa guys. Humana mami. Karon mas squaa. Last na ako ng squaa karon. Hopefully nga mo daog. If mo daog. Mo? Yeah. Sana mo daog. Gold na. Balik. Shout out. Shout out to Kurt. Kurt Barbosa. Nakakapoy magkuhan. Mag-varsity. 1 month na. Laban lang. Kaya po. Hindi na ako mag-squat, abay. Handang na ako. NANI?! Ayaw mag-go-go. Why are you late? Because I took an exam. Pugihan kayo no? Hi! Hi. What are you doing? You're sitting like a frog. Yes. What's wrong? She's a frog. She's a frog. And you? I'm I'm a dog. a frog. I'm a dog. Chila kayo sila, ano ka gani ha? Ha? Chila kayo sila. Lagi. Witness ang camera. Witness ang camera. Nanakit na akong TL guys. Sakit na ako TL. Pero sige lang, laban lang gihapon mi. Oh, see? Kapoy. Coach! What's up, coach? Ano na, coach? Foul. Yan si coach. Actually, si coach, guys, amo nang kauban sa una pag squad. Kay almost 6 years na ko dire, no? Nga na ang mga student nga maayo. 6 years ng eskwela sa Vizca. No? Kaya di ba madala ng eskwelahan? No? So guys, nag-rest pa mi. Drink some water. Yeah, water. Kaya para di ka ma-dehydrate, no? No! Hello. Wah, Flex ko lang. Gandaza. Coach. Ready? Tat. Pusay na!
Sure. Bilang ba te? Guys, malamig. Sorry. And that was it. Finish na. Don't forget to like and subscribe. Peace!